Obundi hariho yikezi bagamba kunanira kutegedera imbasi bwenu ninye Atukwasa Rita Bwahika omujeke go muchara aha Mbarara site kandi owani bizima erizobo kuyija nija na shamini murungi no yanshendekeza nawe no mwebembezi ari kuruga omudine y'Abisilamu nimurungi kizi nayo mizi na roga mukamari oka hariho kurogo kurungi na nokubi yawo kwata kuba murungi okabura kuba murungi so ahabo murungi obwe nawe yanshendekeza mbwenu ni nyikiriza obashaba mbasibe abo kundeba mu bugasho mukanyeta hizoberi ngombo mujeni mukuru kandi ni mbasima abo kunyeta abo kuba namani ganyu bitumwa ahendekire ngumba herezi mweno kunyeta ko mujeni mukuru mubene mushabo bwire bwanyu abo kuba tubwire bwanje na mbwenu mutumor kwera ngwatura na tambwe sore yakatambara akakoni ningwa konko mwenu mutumor kwera wajesere na umutero mungalo na yeba abo kubaro anata kora nshobi konka kandi nichikuru nguruhanga yana yeta ojiro tstata nkozereki kandi mkurikirize ubangamba nkozereki ire obundi nabasa kweta nobwiro bundi ekintu cyo mugasho kikugambirwe oyishake cyakuraba hazo bwiro bundi bituraba tutamanyire tutabifiyeho tutabitekereze hazo shango mugisha gwarabaho utagumanyire mweri nichukuru munonga okushaba kanda muno kushaba mutumo kwera kwigure ebiro hangara kugambira bune by'abantu bakureba mu obishikirize abo kubantu abantu twenta tokali basi mbwene nizoba rukuru buzima nimanya mwazi zirenjara mweno yebuza ngo mujeni mukuru mwai no kugamba abantu bajirenjara batachikurire mwenu protocol nayo mwekora chi shobera nyo na mwasasara president na shama bagamba mwenu president yaza kugamba hakugamba abantu babakoze chi nino buba tumutire ngoda kana yo kutekeka wazamba ko kashara keke abana nibo kubanza kugenda rero nabandi bakakora chi mweno wachiteka tekina utumikirize ngo bintu ukora chi ngo bintu ko konka kaso dikichachi yekaberebera hare nyo nijuka bafana bakugira ngumisa misa neshara kure kusinga yo muzi ngukonka kande umwe niba batakwendebe katendiwezi eharo kukorera utapasa kutanta na misana y'ibishimbe mwene nanye kandi kirize mwijanga mbakani muzakora ki za kubikorera mwene nibindi hapo ninakintangire inde kikaya abo kwa story nini kabenye nakore bintu bibiri ngamba harita bano kuyakuziro bano kwaye ngaruka ngamba agentunguke bimwaga konka mutumo kwera naija kunyamba nkore samari mbase kubiheza umudachikanje za hachiguro chachamushana fala chaplain ya bishorozi yaje ngo muramwa obaha bwenchi mwayerundine social economic transformation tugareke tugiteho na politiki mwino kuba hoje umubyentura umubyesente umubyentasya entunguka konka tugiteho nachi no webembezi hato webe
bwebembezi bwetorora ha kigambo umujungu ni power obo muri Ankole ni bagina obushoborozi ngo hagatato umushoborozi wa byona kokiwa abebembezi n'abatari bashoborozi ba byona konko umwe nimwenda muteko muceshe cyo kushobora ki hazo mwe mutkozese nshobo rumwe mutkozesa ki kandi mwe mwanguruhanga niwa kuraba mu kutegeka mwe no mwe kirungi ngo uri umwebembezi we yerebe ko mushoborozi wa byona aho nyira no washobya konko mwebembezi buri mu kigambo power obushobozi naho habo mwe bagira ubwebembezi ubundi okusharaho decision making mwe byona ni kwatana mwe ko mwebembezi utaritina koze so bushobozi konko bushobozi bwawe ukoze so kutungura okutaro kwimata ningo kuganiza abandi hansi hati ko kuba mwebembezi na muno nkitwe hati bakwiho mu bantu bakuteka ngo murebe teberi kwahe murebe zaje hizi hati wabana ushoma adult education no kushoma kwa bakuru mubana shangu kwa bija bito twirungenje imwe muruho gukora ki ngwebe ndagamba ariko barya niyo bishikire ubundi byandi turabuhure abo kubimwe tumuri ha side yo kugamba imwe muri ha side ha yo kwachiya ngweshi ahago kuba ubiro bwinji abamwe no yeshanga bayo ngo bushoborozi n'uburengesi kuri yashara nuko yakora ki hato shangwimwe abandi kine bimukumanya mwene ni ko turiyana bafaga ni kubandi kubijusha kubijusha hello when I say hello you say hi hello itwali tubali kubijusha abo muto mukuru nono mwijusya ngogo ugaruke kahi bibuga ko muteka mwene kugamba one mwene mbakora bihurire konka twijusya tutamo muhimbo ngo gendo garuko byejusye uteko mukora koko hati ebya social economic transformation ni byo ga government yikweza muri ya NRM nakatambaraka abinjo muri mu ngira mu nakayo wakatambara nakachi nanye nikiriza ngo nakatambara kandi koko konkanya we mwentinde shanje nishanga nkazawa nazago mukerezia bambatiza nashomo mujiji na gumaraye na kuro mukerezia nashomera nkahi namashomera kunagire munagachi nagekerezi nashoerwa nkahi nikanditubwaro baka cathedral acho chabikira Maria abo kwankazarwa acho chabikira Maria unagire kore mirimo mingi nakorra nkahi tokoresho ngo chaba katiki kamo cha Christian caring community nkejerayo ebintu byingi mwenu nikagavu kana ari mazire byaki 15 no kushomo ndukushaba turuhanga tokwana kanisha bamwe nenda kugaruka koro wiki ecyakali nkanisha bamwe nenda kuzumushindiro biha konkata kumanya bwi nyo wile kanta kumanya kanya tohanga ni gukora ki ni woro kumanya konka kuna heze korero byona bazima ko mukazi umucaci nkabura Father in the school. When that as a Catholic woman, I go to us. In Mirmonji Pozire, Nashua, Nazara. But there was no sense of belonging. As
Veronica was belonging. But as a Catholic woman, I had no belonging. Ngweno ngomu Catholic kabanye nabo kuzingali nekerezia mu church shoma sande. Konga ko mukaze mu Catholic church ngo muzire kama kine gukora ki? Okuza. Mwene yokamumanye buza. Omusomo yana magazi mu kujimanya. Ni no kujimanya. No musalamu na amanyachi. No Catholic na amanyachi. No asebe kude na amanyachi. No dine yohango akshaba na amanyachi. Mwene yokatura ni buza. Abakaza bakaturuchi bagerachi. Mujerachi. Mujerachi mchingavyo. Okubatiza bana batiza mafana. Owokuliko wanshali no abatize nikushuka pandi kasi. Owanzino watumbise okushembera ya Yesu ni musindeba na papa na amanya mumbiyo. Okukwena dilo wa papa juje ndizo naenda kubariki. Nyo kuzoba papa ni bakutamba bulu. Tabuza na kwenchi. Kutwaje yo kubanza bakataka hamahuru. Na yo muzaha kwenchi. Kuna ndire ndo basi nkashanga bakubona bandizire nashobora baterenga. Naba muza nechi kuzore. Vatican TV. Deva ninjanti. Bianchove. Nija nagaruka yo kwasiza nagaruka. Kutwaje kugira tureba kubera akatabare Rita yama kurega. Vatican News. Hata katambaye abantu bakunzire abantu bakundebe injire ubane n'igishaya ndebyo hangani bakora ki hata kumwebuza kumukundeba mu manya nyogwe no nakwebo kwini bokatere kishani tukwita gakora ki no ndakuza ko no happy father as Catholic women really this is beyond Nyamitanga. We must be. We are being but we are not recognized. Because we can't even identify ourselves. So which means from Abasa Kumanya, I think it was 2006. Ukawajawa yokuchimuto banjira munja kwa addressing episcopal conference. Bianco vera ndarewo wale na ngambira in my Catholic organization. Mkazaira presenting a paper ya siribu bichi. So that's what I'm asking for as a Catholic woman. Needs to get to that thing. Or actually, by His grace, I don't know, you will advise me. We have led in many fronts. You know, stand as a Catholic church. Every front, you know, but how can we be women of the Catholic Church and we can't be? And I don't want to munji or chumsimile kando korechi or chikope. Mothers Union, I credit them. Nibahere zengaro ningaro bibebali. Hati nitotuwe. Nitueronde. Mwenu mbasaka mdiyo mshininjo kuija kutandika kukora chi. Mwenu mshokura pile mwewe nitolitura ni mshasha. Mkama kakakora tifobu yoku kumani kora chi. Ni bigamba mwene chona kora chi. Echakamina, chakafana. Kokecho mulisa beyaje nzo kuchinshobora. Mweno mwe nyabana banje bananye nimbuze buzo binji. Omwaka ambuza
mwe bakumbuze bishobire nabaja kutika mwambuza bingi banjera ngo nitugiha hariwe hati ndakora ki kora kibezeho konkani keseba kino wagamba okushabiriza ubwize nyuma nyowe abanyanga kora iki efuzi nyowe emyaka 10 nkaba naheze nakozere ki ungatinkwenda niye ungashabe byo kurya umurundo guma kija kushaba fizi uba kwishima kiba yazi nyima nawe okuranya kintu katika chebwaga ego kijaho bantu mama wenda kanja kiroko shabe ki nangwa yakurata nenda beni shomera kuna beni yabo yijanya kibale kandi muerevu kuyizire nyakibale sitamagoba yane ngubakija kushaba abana bo kuyamba sitamagoba yane bagaraka bazini konkamwe nurango kwa kubananda kutwe nakora bya mwabo ishonga zitakora ki emikono nekora ki aka muri abantu bakuruti katika kandi mu kwampiro gurubu kanizire mundeba ahabwenshi mutaka yegera tukuzaro kashanguri ine capacity yo kuba MP no teko kubora byo mu biji ebirungi na naki abo kubaga tugira ngo nebibi nibitushongora okurwandise birungi birakore ki okabiha mu mugasho hato kushabiriza ahabwenshi ona nomze gwekerezi after you walk up on your father. Ahagokuba no shango muntu. Korona basapinga dodo yawe bagamba anwechi no inde yananga ngo bini washa. Went. And yet to have opportunity. Obuse chawa men so father ya kugira ngwenga bo yasente korachi. Mnechos mweno kora kama shortcut yutirwo nechomwe chimwashaba muni yebuzi mpona mazima mururede kugira cyo machechu oba mururede okutauka fashion ni kwakumanugamba kuine cyo machechu yi aha kuba chikubaganda imbagambiro kwa mushinjo. Government donates machines, individuals donate. No matter what white elephant, ushango muntu ebibina byine kintu mwene cyo kurebaho n'abarambuzi kitine kikozereki kikashira abantu mushiterwa kwa murede kutegeka mukachikora no cha business mukachongire bwanyu bwene chikuma kwa business. Where your money is, your eyes must be there. Wow, take a sentence away. Otabia mochi. Hamisho. Koko we already mutaho. There are bachiranga yini. Tonchira wasi. Nyoka ngaba byoma. Ebibani bagambi ya sunflower, ya simsimu, ebyechori, kitugumu, guru, ajumani. Na hatu waza liko kureba nechi. No teko kwa misho ina nchiza kutumaho ninga ni wachiguza bandi. They have very many projects. No kama zambe wa projects. Very many. Omujuku bazeta white elephant. So ni yebuza ni ndakora white elephant ndi no kubara site ninga mu serious. Yes. Bajara kushole with them. Wali ho hinjire kwa kwinwa korachi. Wapi nikakorachi real today tijile bigambo byesasi abo kwa munyesire mwakorachi kanye terana mwenda kitaho kechukuri abo bali ndende kale namurire kwenje ya hali ya neyani noturaniye kuzeje njude yachi nechumuri nekorachi
kati yokugida kati bwejeji ero ati leo tuzo campaign kateka munonga wena n'abanyamba na ihamu ngomuramwa gwanje gwo bitegeki nobumwe entunguka etasya yeka hamwe n'emirimo yaki kandi kabanje kiteka tekiri mutima kuba ebikozere bindebe tuyo musite ito twari tuyo musite n'abakuteka tekera nebyakasente umusite binde bakora yo gukora ki nonka zakambara kora na kushoma naeza na kumanyo mukore ki sente ubwire ko kashire mu sente zindi nezerete kani witumbeleze mbana namwe mutima bana mbisiba akora araha mujya ngira no kwiza aha boko bahateke muntu za nyobo izoba nyishesha ko kusiza ho murano shanga yagenze yabo ndijo bweni nontura chinshasha kuturukura nitwe Mbarara twabaka Kampala bari haturonda tubure niba bari hatushangaye bayashanga kuko abanyango bayashanga babachori abazungu abayindi barashanga kubaha no shanga homijo kuto kumanya bihinduka bityo bityo secho kumeza ngo msitene bakora muki sente kandi ndira ngo muramo kudandikira iki egenda rwagaliye bindi ko kafana yakishobora munebye sente ikozere cy'ubuzima bishanira hagati ebyentungu mwenu kwaza kupanda tuta yofaga bagare n'abanyira ngo akanshembeza akatugira ngo tari babifandumu fandumu mujimani byafandumu munorebo ko birabe ko kora bikoreki chairperson yabara kwete chiko zaraho tukubirabe ko birakoreki kwara bari imani wawe tumeno kwaje ne mwana wanje kujana ako none chakare na mugamba ho nizaka ni bifani foraki yaba bigebe ine ituraze so abebembeza kumwata ngo muteko kuba ready kubabuze bibuzu kandi bakadigaruka kandi nimwe niba murede tutamubwire nimwe mutateka by the way chairperson wanyu na antu waje noni mweta anta ibasibu chara mpaji tarimuna mama narongo and hati recho went up yomoto kabishana na peleza mtwacho so nimuteko kuba murede tutamubwire abo kwechi bombe tumale chat tatu ya Nyamitanga azakutare yachi yayi kuno kandi mwe ngo muryango aha mwene niyo sibuko ya kujimwe manyanyo ko para ndawa kwa mu bana bajambo umbebuza ngo ri choma aba bakure kigambo bara byo mwe na kwa kora chi umkanda kwendera muhangano bakora chi nuwa kubimanya ko bibi beyond so imwe maza kwake bende so nimuteka kutereza mutemo bwenge akwabara yo nechamazima nabajira faith without action is dead wala no ichirizo tinde bikorwa ngo yo mwichirizanye bakozereki kandi nechamazima undo kushoma munonga kwihama mwiri kutwere fera odiogo bashi bakugira ngo kore takatobanza wenda kora proposal obanzore tarura no ndakupe zindihe kuwe zinaje odiogo bakwishora chi umutima ko kama mwena mazima byari byo byabinji nogeza kurunda no bonje bwachi abinji abo kubo mwene waze kumuvuga kumutwara hatari kwenda kandi ubundi akwenda gukora chi kurugaho we ananga kuza Kampala yo tubanza foto ubwo kimanisa ngo wamureka kandi akatoma so ningira nyowe okumutantire
bacheto mujungo ngani ngoko rero ndimba ndiyemezo takozechi kanigire ukimwe mugire nyowe father chaplain niteka okwishirizo mu misho twetaga okukora kire tukateka chibinechi kwa chama. We need a strategic plan. Obumwe ekibina nisikira kisige bagenzi bacho obabo bakisigeho kitakakozere ki so kati branding ebintu bibiri obumanzi bwokora hamwe n'amageza guraga yatire umunsi w'abantu bakore ki atshomesi kandi n'amazima mukire kurota nibajya kiroto wahura kitakutinze cyo kinagorone kisya abo ko mundu no tata mu ukoreto ebikubasa kugasha so father chaplain echo nacho n'abaninjongeraho ekyakabiri omuhendo gwanyu nyoni ndeba baraje kusiya kumihati which means orusheke okuza kwata abantu kurabero mu ncwa muno rusheke rundi ngo mushonji munonga abo kuba kereziya imwa bakazi bituka abo barabiji People have a real more than a bishop, no Bwahika, nobody. So, really, I have booked take a take, she can't only drum to the serious. Even to the exact courage. Hati abantu basitswa okushabe byo mugasho na muno munde government ayine. Muri bakushaba dino utwa. Para yakugira umubigenderwe bashoma ari sustainable ari okuchoboro inteje complete ro makabi temu inteje zachi izo ugiga nendungu kwa yabije so waza korecho no te kwa kuba oine bintu guru byo kubo ino kuteka government yiture ineseye no mweno takuzire bali biche kubotozerechi inebo hata wira windi mtomo bize omwana wire bize fizi bize hato shanga kebi nanke yako ya brabantu to ine no kokuteka teka abo kusibanaracho haruru bayembasha bebi na byo kwajera Dagara tumecho mwabize certificate kama nzuru. Hayi majira kujipera liste kawe yako zerechi. Hani bakani bagalobyo mabicho. No ya kujipire cyo sha kanda kumanya muntu mwenda ki. Mwena bebe mbezimwe bakuweza ho. Ngumo mukore nkechi. Mwalo mwewe mbezi yakuba meya. Yakuba kansara. Mushale n'ibyo byo kuganira bindi abo kwandi kuyamba kwihakayi ngo n'icamazima nibasa kuyamba umuntu muhe fizi nibasa kuyamba bwire konka wakorechi nobano utaho musinje umuhanga mwende tinaba maramasi no mwakujere byoma yinjo misho nacho kichi mwende hato tunamanya aho karemera aho pakozerechi aho baba bakishabana baba bingi kandi umushanga bitakumara mwene ndo nayo no medisho muteka ke abo kwebisanijo byona hadi mubiyine so mutakari kiramo kushaka ecyakabiri hati PDM jo kunabe nintambura bagira ngo abambara site bone bashemera ngo abantu bari n'umuguru tubakubaha ka group bakwiwa ngo muntu kongani kibayamba okurondora mwene mwashitama mwaba chenjura mu batware kandi abakachiko mu bataya ile abakubashujuma mpaka babakozereki babatire imwecho nubasa kuchikora je kusinga yo abo kubanyone wonda hare byo kubyo konkiwe numurebera hundira mwatatu mubombo kananga nibateka kuteka mabakazi biki 10 ninga batana mugambe na coordinator mugambe mpaka babakozereki aho kubana manyaka kodyo ndabona batinda ubwawe murangana
mbona bakazi bona bakomparish yona na hati kati mwaba 10 na wao bakore chi bagabere program ya government so hati je na yoko kwa muronde ya abantu kwa bakorofani hati ngamchara kwa jibia alikuwa bidii no ya kubareke kwa bidii mune ya abantu abatine chi abatine chibine aina kavuche kongata ile na koko kaine na kavuche kaine muna kurengwa ngachido ngoro konga kunya mwe tukweshedera mushanga nene anto chize concept za ya mushanga mukala antu wonga no bahereza chi ahabo kubali ntubeka bifanye bireba so nyoni shaba mu chairperson mwe kore mu echo nacho abo batu bafuno kuno kwa mheru mtuje kwa korachi swabo emyoga na ibi kujitaya group si berezi kusinda yo mu Uganda za kozere mu gihani bireza mbarasi emwe ni producer zero no sindisho ya batisipaka ijo mupelera yo na microfinance center bakabongera miliyoni 5 akiri ya government mwewo wabo taremireo omwezi kurabaho abo kubaniye kabwa binji mweno ko dayo abo kubanirega chi mwena registration kuino kutendera hinji aha mwero mutubone turakore chi iturakwasi ari no mushobo ebiye byaba kwentara mwentara kararika nk'ekiraro ekimugenda abaganda niko bagira adari tayari projects zikachendera chi abo kubayupi yase myaka 10 abiri mwero mundu bateka ngo abantu babinji bakabire bagigire mu bahegere kushoma no kora chi mwina banda bariyo nyoni nyekaleje ngabantu mutajoga mashomo itoka kuba kabajeta bushoberwa dero mwana kakushese ekikushobera ochibanoza ishomero orebo yakusibo mukabuna kushechera mu shomera kahi atomureba iwo mwana weka kushoma nyona unaza kushoma no mshechere okuya mwetu munduno hatu no shango muzire ayinagana kakushoma ayine church school ubaka shomero kwa muri yabo basaba ndagiramo a ba cha da ushanga nawe nahera kashomera hati nyaka kashomera ikatara yo mwana wanje owe yali kadi ninabona magezi ngaya magezi buru mutishoku kwija obukwate kandi obuhami echo kujogari izoba n'icyaka n'icyo kirabe kimuki umugasho okushomesa kumanyoti ndali yemere yiri hati ukomera nako fozo rujungo munyindo ngoryo wa memi ya disclaim nyoka shomera kati very common school and many others have come araba razebere yiri araba zakaturu araba razenya kayo araba barazo mu kutanga ka ertinde na kuzimbe kandi bona ekikubo mwana yashoma iwo muzire wa mura abo boko ndikora abandi sokolo nyomere bakani mu mwanya na story nyine stories nyingi niyo za life naza kugamba kwa kumbe bakangachi bakangayo mpi nini bakangayo mpi bakagumbera hasi yo mpi ne pateko kali kwa tune tukawe mbona bantu bakasha barala misa ngukashesha ndi no muvaka abo kakani kulumbu nyambuka asha nabana basediriz so kuba atireyo bataya application ishama zima maxi dati nezi rundi mnonga hati ngekai nyonsha bameli konka my anga isisi nga mushabe St. Cecilia nyoko mtema kwa mutakozirechi nyose St. Cecilia katayo sister wanje nyona ashabankahi so kuya shobiri mere ni St. Cecilia ni Ankole yakuza akabiro hochi atigarika yorebo kwijayo nashanga mu sister wanje ukura namwe atunyowe kanareba ho ivi Ankole yambuza kandi iva dire yaro mweno wo mukuru tarachendere munyoni nyizi nari nakozirechi kandi no mukatino wachevuza na abakashemera mwanguriya yawe nachi yawe numwanya zomere biri bapuha nija
my uncle ndeta ngikwishengereze divina ni mchuka kamero mu kuma magara ninga kumuri konkala yawe shengereza ni mukema tingwe konkala divina nawe yakara yata para kinjuje chanzinde kujane warogo kozerechi ari my sister sisi so kuaga chirobuka yamushobora nanga yankara okoreba konkala amana abayinechi nabaine plan so amurere twaba uhanzana atunoza Mbarara second Rose namureba Rose habayi niwo myaha ati Rose life is very interesting. Rose's sister is my aunt. She had married my uncle mwenu aunt maga kera hombili mwenu yokandamika wasakwa umwana w'Mbarara second ngo kamura yamujata atabona bamaraye kuna wecho kigambo cyangwa ko yanyabo mugo nabone ubwo staka ho kuntwara manyobira kama kahi yanteze cyagano atonda danse unoza kushomana mujya tinyo nakora danse untware yinja gukora ki sora ifo mwe yoya hano rango indebizi guhanga no kumebizi bikuza kubona ubundi nandokore namano ngo mboro bwiga hare ubeka kazi bakozere choma cyahariya mu kimeritinga mumanya meritinga nichosya ebyoba nichosya ke kintu kigonda cyagamo kintu mwene wono basota baba takora bizo murro obumwe cyo ino kugamo to kora ki to kushurugamo Dr. Mende yabagambira so mwamu inebizibo mu maka imwe mwenka nyona mwena hikubandi ningira abantu kare bizibu ebikusimbo kwekuza ngono mujyana n'ubu okwibuka ukarwara umukobwa bageze wabakubyana wabona bro kwini kufeyas aho kizo kisingeje so hangana na kutebeka nsize bindi ngura ifo gicenge ogerabe mujye tunagira ngo mwitwe bizibu kunkane bizibu wabe handolinga je ntaruga muci andashemererwa mweno terere bizoba abana bawe tubide fizi iwe chukuro Rwanda Oroza ishomero kashabiriza okabagira ngo bakugumisirize ose yokore ki after all bakaze ngo nito twalimazi nito tweshendereza uhanga kakora takushanaro byabashira ro byaci okumoze yokambere kicyanyo ngumisirizo werete mtware mpaka mpaka kozere ki so don't give up John mama wayo kingo mwana abakazi manyakinde ebihingwa nk'ebyo abo kubana bakamabita ko mwe tubakwitiriza ngo ukore ki konko mundi wamushobora kajya tato muri bagiwe toche tubasakuta mu mwani n'umwani yo hati ndeba nuka bara tatumanya mwani kabure ko atatenguru kutunga ngati kubanye ndaba kunde bachi umwani so nacho nekintu cy'ukubasa kora ki kandi bagera mu rutoke uzamu ingo mu bashobora rutoke so mwani murelele to mu watama tibyawo 50 numva nyota no ihamuki no ihamaka sente kandi niwo kombero rutoke mwiyo bwinji so nekintu kikuru ekyo nacho mu kiteka tekeho kandi hamwe tongoro ya government ebirukuba bayamba mwene cha muheru abuna agore bintu byabo shamimu yabagire sente mwazire inababa yaye kuzibushoni izo yaziba elizoba nabaretera miliyoni emwe eyechoma kandi za kujibahereza hanyero ngo cash mubyaki echawa mweru kosa opportunities ziri mu bank sezimwe yikumanyare mu DFCU Centenary Bank ne bashemererwa okuja kubashomesa ebikwata abinake mwini mu muze yo ari yo bana ko preto bana meni mubagira mu kwine cyo na chitu cyaba muje mu tuteki abo kandi bazakutwara bakunzire kumwana niyo kwigwire bank account mujigwire jene mubete ni bazakira abashomese niwe ile group sesibi mukandi twachidegera DFCU na yeme ekora ki abo kushomana kwetagwa
nibaba bangura kuko mu group mwena tumile kuteka kumwe so twino kuma kugira ngo tubanze kwihamu obwiga obwengereje echaha muheru ngo kuturana je kurungira cyo n'ekintu mwena kugira ngo mu group tumuru bamanika nta rukushobya kunka mwashobeza na mu kigambo kandi mukore ki sasiranye mugendo mwisho aha bokuba ngokukura harimo kushobya so no byakuba cya person nitumarika yari nayo yashobya mu mucenye kandi mugaruke mu mukore ki kandi abebendezi mwe mu bahagire tukaba mwebendezi rumwe inkoti buri kimwe mu cya person waraje embe mu mukore ki mujibagane abo kuba kama kazi wine byo kore byo mukaye yabane yeterezi yaye yekibina so hari tsuma isanga bakachipo monka babengo bakore mirimo niyo bakore babonye yo bakumomoga ngoze yo okumokore ki ete watajire binyansi to kubone chiwa kama bwenu bagenzi banje mwachiteka teka ho mwani mu kiriza nona nyinja kutaho mu kibiri echaha muheru echo kusharamu umugume mugire okujaguzo kwa buri mwaka ninchagira kandi kuzima ninja kuba mbindi ana ndio kuanje akashonshore chaha kwindita mu kamwe first lady Janet Museveni akatugira kumwe na twanti celebrating na Women's Day tukuzahamwe tukarya tukagenda konkani tukore byenderwa kebi mwe mukabichenga kare kandi nimbasima nimbe kansa ruhanga abampero mugisha ngwari kureba hare mubase kwikayo kandi nekerezia yanye nitwe etwaniye mwe nebyo abaruhanga bihanga yanje nashemererwa kandi ruhanga agumeni miliyoni ya kumpeleza akanyaka wakushabanyiwe ungana nishabangu Honorable Rita nimanya niwe mjeni mkuru mnonga na nde kumasa kuzamba warba. I'm so happy shanungu muchwa ni leo mjeta Nyamitanga kasi Mbarara. Yes. So it's Mbarara, the whole Mbarara. So it's not a small thing. It's a subject. Yeah. So it's a the whole diocese. So Honorable it's automatic. It's supposed to be all the women in the whole diocese. Kanita usually way to never introducing some of the points that you get also from outside. I deal with women all over the whole world. Now, Mashaba, whatever government, Musaba country, Musam talks about government. The tomato soul. Musaba, LC1. They are capable. This is the returning our government. You can't ask the president. The whole of Mbarara actualizes with the whole of this parish. So we need to be prepared. Someone was telling me, Father John, you are lost. I'm not lost. In Siba, we did so many people. And some of us are, when we find you're too slow, we think higher. And I want to inform you now, I must have a university.
we're starting a university for the Bash Foundation. We have to look ahead. We must cooperate with the foresight of the president. He wants us to go higher. So, Bachara, Muriaba, Abamajes, Munonga, Mutuorire, you must look higher, you must look ahead. Muitaga, think tanks, the organizers. So, we don't have a society, we don't go to Kubiega. We started. So, we got to Younger, how to start a business, how does the business start? Engineers, we work in the engagement. You come to I never just want to go out. So, engineer, but I'm teaching. By the time you must find out who is going to have the product. After product, who is going to sell it and who are the buyers. Yes? That's the one else. So, I think that's a much one. I'm telling you, go, teach it. The city of Mbarara, Ankole, Mwanga from Savage. Every Sunday, our child I believe in the Holy Catholic Church. So if you know who believe in the Holy Catholic Church, Mothers Union. Mothers Union started with the Catholic Mothers Union in England. We did negotiate in the I said I was going to start my own actually. We have to go high. And you can't tell us, you can't come and tell us, you are supposed to be in the village and look for these things. That's why for me, I'm going to the office. The whole of the north. I have finished visiting the whole of the Sinjuru. I have finished visiting the whole of Mbarara. I have been in Ibanda. That's my mission. So, I went to the office, no, I'm in my office. I'm not going to call private issue. Now I'm going away from the office. You must go higher. And I wish I could have been invited as one of the advisors. Honorable, our these women are suffering a lot. A lot. I say with the Joe, nobody so we have to do something bigger than that. You will tell what's a bit too much. No, you are the richest person in the whole world. Give me everything that I need. So this is, we are talking to the president of Uganda. He has been appointed by God and by us to become the president of Uganda. You understand? It's your Where do you want to stand?
makesongoraka na watu mwarujeleza mwatakurugira. Haleluya. Haleluya. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. The Lord of all my heart. The Lord of all my heart. He is the way. Put your hand up. He is the way. He is the way. And the truth. And the truth. And the life. And the life. Hallelujah. Hallelujah. Stay there. Hallelujah. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. The Lord of all my heart. The Lord of all my heart. He is the way. He is the way. He is the way. He is the way. And the truth. And the truth. Kulukuta, selecta, kulukuta ningale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.